Evo danas je 19.5. četvrtak popodne. Došao sam da u voćnjaku isfrezam ovaj pojas. Neki dan smo kosili. Irfa i Eno su ručno kosili, ja sam kosio kosačicom. A onda je Emin drugi dan isto dokosio to što ja nisam. Pa smo uzeli ovu travu, bacili u ovaj prostor koji ćemo sad frezati, tako da isfrezamo taj pojas uz voćku s lijeve i s desne strane i da vidimo onda poslije toga ta isfrezana trava hoće li doprinijeti da bude bolje i ovaj pojas, da prehranu dajemo na taj način, jer sa azotom i svim drugim. Pa evo, u svakom slučaju vidim nema više nekih štetočina vidljivi na prvi pogled na voćkama, ali ćemo u svakom slučaju pratiti, pa ćemo još jednom poprskati i izvršiti još zaštitu sa pesticidima, insekticidima i na kraju ćemo uzeti još jedno prskanje za folijarnu prehranu. I onda bi, što se tiče tog prskanja, to bilo to za ovu sezonu. U svakom slučaju ovdje će biti još popravaka ovih žice, stubova i onda ćemo pristupiti ljetnjoj rezidbi voćaka i savijanju grana, tako da formiramo krošnje i onda s Božju pomoć iduće godine bi trebalo da je puno bolja stvar. Ovdje vidimo dunju koja fino se odmetala, i ako Bog da bit će plodova. Višnica malo, ova šljiva se baš fino rodila, dok se ove druge opet šljive slabije od nje, ali šta ćemo.